loron dia malu karena kanal televisão Timor Pos tanto iha railaran nos iha railiur. Iha bibang idane Timor Pos hetan bainaka especial. Bainaka idane los phone. Hauno ing baita bot serve usa rede social. Ita bot ser familiar na ho bainaka idane. E aprecia tepteves tama durante ne nia iha estrangeiro na sang Indonesia. Ohin loron nia consegue moço iha redação Timor Pos. E iha bibang idane ita hakarak ba dada lia klien conhece bainaka idane. Ita nia bainaka ne maka Johnny we ne bemo find out sai ready tinju ninia e iha ohinge ita hakarak ba dada lia klien liutan ho nia e conhece dia semak nia. Loron dia. Ya, loron dia. Onsa ita bot ninia sentimento oras ne daw ka mai iha Timor Pos content. Okay. Beli haten ita bot naran Johnny we Johnny W. Tam sang tahu det narang ini. Johnny we ini kan senaran panggung di. Ya, jadi hanya naran ami be naran asli iha, masan senaran iha media saumak be naran panggung publik nih Johnny W ini sampai Johnny Wow. Oh, Johnny Yeah. Wow. Oke. Karek beli haten narang kompleto narang ida. Oh, naran Yes, asli. si. Nah, Sidak Yes. la saya. Oke. Ya. Depois fendak saya ready nih kode phone faltan narang Johnny Wow, pues kode skincare faltan. Leimia Krai. Hatulia. Ya, Atsabe. Jadi familia hansa bamai jadi ya Leimia Krai, Leimia Leten, Leimia Sorimbalu familia. Jadi suku Tolu nih be tambah be Pusi Uluk nih suku Leimia Krai, Leimia Leten, Leimia Sorimbalu. Nih tambah be Liurai Ida to. Nah, jadi kami bamai. Oke. Kan bahkan dulu ke sekolah ini sekolah itu beli SD, SMP, SMA. Lah ya, how Karena be aku dulu gosta tu kemalu saya iya tempo saya sekolah. sorry. How uluk ya ini ya how sekolah parah ini ya. Tapi sabe tundili ami ya lori sesan hansa modo rumah mai fan hedili hansa terutama 2014 nya babe buka dalan hansa ita comprende itu situ sound ya timor ita buka morismos ya comprende jadi servisu araska jadi apalagi ami ya foto to jadi hansa mah buka soal sound rasi hansa bali hansa how ba mai heladit hansa poin how ba mai heladit hansa be poin da ke matene poin halingar media dit sih. Karena terkenal ka famoso iya media ni hahu itu bo envolve rede social ni hahu sating ka sapula mais ou menos. Tinju Lah iya Facebook. ya Ni itu bo live hahu live ni sa 2022 2022. Karena saya lembra hela saya hanoi hel kata hahu bahiri momento hahu live ni. Wisa respon pengguna media sosial ho haters karena emang for mensagem nebe itu buat tim nanti mensagem dia kariklah dia. oh paling beliau husi media sosial nih haters kuliah dia kata kribi mos bahau tambah lah suai tempo baik dan ini tambah comprende berani ta public kita nian baik media ini kan emoto tuh hati ini jadi bahau haters haulah sibuk ida siratu tolok akribi tambah sira suai tempo meh akribi no trata hau suai tempo servisu jadi hau ladun bah haters hau ya tambah hau lah komen ya haters usi ratu tolok kasih akribi no problem. Tapi itu buat lah respon desirnya mensagem itu buat nus lah hirus sih Lah ya santai tambah hau lah kui suai tempo bah buat lebih negatif no. Oke. Liga filfal ba fendedak kita buat tersari ini. Ya Unsa prosesu ni ami hakarak hati prosesu ini sih unsa. proses tu ya hau hansa sharing nih hau mai husi hau ni hakarak rasik permeru ya maun balu hene mesa maun komisan serum sami kontak tu jadi han sama sakarak bes ya
sharing tambah hari ya timor hati kefal maihan awak hari media kompanyi media asa viral helak mak betu da malu sobo malu ai dene mah hau hanuin ya media hau mos akar kuliah masa tu baku malu karik imi labelita mesak timor wan itu seluruh mon tolor saya mesak timor wan itu label baku malu dia kliu hansa be lokering nene hansa tinju idane kan hansa kona baku malu mai hansa be ponti ida hansa be timor wan bel sai pe tinju dan makar baku malu dia klaim training nya talenta sai parparaan di dia sai pe tinju dia sai ring idane mak be gentle. Mas ita bot ohin lorong toh ni hahuna insa sema kontakto ita antes ni ita bot tersadik mano de tia rede sosial. La imagine kata bele toh ini insa. How be kontakto mau nai suruh mah kontakto. O mau zeni. Aku dari Australia. Serdiang insa ya proses tu lah naruh kita tambah dehan bah how ni profesional pronto itu. Jadi dia kela. La ragu ka la taridu atau main Lah ya normal. Depois insa proses main ni ita bot komisan facilita ka panitia facilita ka oh ita bot rasik sosa bileti main. Ya beli tiket bamai Ya. atau ya how mak sosara. Sira la promete la janji kata ka ami bele fa fosa ka facilita ka la. Ya itu hari itu dalam rumah acaranya hot karik mungkin mau ser mungkin hansen ya. Ya, durante ni ihadit itabot ema timor si hari ini itabot iha Facebook. Yes. Depois itabot lima to he timor na insa itabot ni hari saya maka sat ekspresi ema timor ba hasur itabot ba hir itabot ton si perbatasan mai to iha dili insa. How sinti normal biasa tanesan famila mau sira primo sira kan famila tomat ya timor. Ya. Bebe itabot akompanya kala iha rede sosial ema ni komentar sira kata oh realidade zoni we mai duni he timor leste. Ya tambah be how mayusi background be mak walaupun be hester dan how je Tuhan sana be how mayusi background be mak be ya mental berani hansa bosir mo suluk ya comprende to jadi ya how berani main di Depois itabot mai ta bandebetan ba fatin tinzu depois ba sela-sala itabot mos bahasoro kayolo nia hansa ya. awasur be alin kayola ni tambah iha motivasi idedit bahaunya tambah permeru hanesan alin kayolo ni kan hanesan be itanya leader nyawan nia mos sai na ulun ya futuro mai hodi lori timor ba mundu lori timor ba India klitane mah hansa how mos jobeng involvean iha media nemas how hakarak buka be alin kayolo hasur alin kayolo mungkin liwis yami hansa limar media sosial viewers boto-toto liwis media as nema how anu indane strategi dia parbe promotion dia kwa jobeng timor idane edisi. Okay. Além de itabot vamos fatin tinzu. Ya. Depois consegue treino. Agora hansa itabot antes sair de treino hansa sinti sa buat fongala tamba tinzu ho tukmal beban lahanisa. Sinti buat phone ne los. Sinti buat phone hak produk. Maybe normal how buat phone how koko hetan experience. Depois itaba iha ponto principal ka poin penting iha kalan antes ida ne depois kalan sebelumnya itabot na rua duel face to face. Ya. Winsa tamba sering acontece momento no entre itabot na rua. Amro acontece na ba ne be se kulemos komik pale. Aku tuh ba harus profesional. Tinju memang amro saya husi be protokol dia nama lalosan sa tinju itu ansi. Mas normal betul-betul ami hansa halimar media sosial. Nia mos ya fans amro mesak timoruan hotu. Mas tahu apresia babe Winky tambah nia mos iha mental dia tambah situ sound dia sana itu thank you saya icon either back
mungkin po kontribusi lihu si Hanoi ini turuannya buat lihu si dalan ini dan perbe jobeng maluk sirhe timur mau selor montolor saya bel hari sira walaupun jetu ya ada rumah ya public han sana be mebe sira mental berani perbaham mereka tu dia ba dia klibak dia lah dia kalbak paku malu so malu arbiru di dia liu. Oke. Ya kalau be face to face nih kari kita publik diskusinya kata oh ini settingan, oh ini endorse, ini los kalah. Kai itu botro murni Lah ya perfect. murni. Oh, murni. Depois kalian primeiro, tama da segundo. Saya dah acontece a game te. Kita buatnya situação insa momento né. Situação rame. Mosaw agradecen sa beba família sira hanesan liu hene haunya primorasi kan Bobigon. Bobi Gonsalves mungkin dalam rumah mau istirahat. Sim, sim. Ya hansa hoa aunya bebing santaba. Depois ho primo seluktan família tomak ihane mus família hane ya. Jadi hansa tama babe stadionnya hau sinti hau kalma hau sante normal hela sih. Hansa be permir mas saya be hak lalem hau normal sante di normal hau hak matik. Depois kita buat tama ba game te nya larang nih. Asuru semi ya larang mesmo. Primeiro tama bane be primeiro Abo Ramos. Abonana turriha leten liu jadi ya disculpa hau tuir panitia tarbe aula saya baida. Masau ansa hakruk itu si krai kali. Saya mah kabaramos halo bahira sorry tabot. Ya. Saya mah kabaramos halo ka ekspresi bahira sorry tabot. Hau bensa abonia liman Saya nudar. salah ahi mate kalan. Ya ne mung panitia sira. Ya mas la problem la dia kela lampu makatu mati mending hau mus ya. Yang saya hasuru abo ya ben sedit abonia liman nudar ya itania nai ulun akruk kan saya. Baik-baik hatu di tanya sikap nepe mak ya. Masa nih. Salah abo consegue foto tabot ni limang hatu dua audiens ba publik dalam baweng bakoto. Hanesan tinju amatir sentimen pessoalnya insa suruh presiden itania presiden republik. Sinti contenti, agradece. Amba ita hasoro itania na ulun sir mas ita comprende lar biru. Momen di dunia mas hau mas sakara kusu. Ya obrigado ba mau panitia sira. Hau hanesan lah hari ba buat sedikit maybe. Liusnya mas buat barak positif mah hawetan experience. Buat phone mah hawetan. Jadi buat phone ni hanesan hau istuda atau bawain dalam rumah hau mas hanesan. Ya ema moris lah perfectus lah perfecto. Maybe ya hau agradece liusi buat sira nih hau bele bahin apa mas saya agradece ba maroma. Antes kuliah kon bahasa beredi. Ulu kita buat karena tukmal galai helio atau iya. Ulu kau sedap bayi hali hansa ba virusnya ba mai hali di sini. Maksudnya sedap bayi hali urne be. Ya ita si dauk experience saya bak malu arbiru di. Maybe hansa ita hansa ihat do kusina nama nona. Aida ni ita aprende ona winsan sa may na sound na sound maju na sound diak ni ita hari ni hanisan helisir mas han itu ita hindi mas han itu hanisan minsan masira ni muris ni diak litan sira mudan salalais tambah hahalok kan sebuat sira ita dia wetan experience semua jadi han sabe how mudan saya Hanoi experience saya Hanoi muda bara. Ya, karena saya lembra experiência karena tu kemale dalan ini ya uma família rumah Laiha. Kalau lihat timur lah tambah be. Hau nya família ema disiplin. Asa ita foti di be alin ya saida kamau nya saida ya quarto impresta ni tingki ba tau kali apa. Jadi disiplin. Dan mungkin experiência tu kemale helio. Experiência tu kemale lah. Kartu kumalu walaupun dokmos saya mau tun saya ring tambah bak malu heliur nih tapuan sampai halo palema barak makru suhu malar biru agoro
Aku kita kuliah di ita nih hein go jadi tona. Ita nia bosira be hoan ba mate ita ukunan tiona. Ita so malfal anta nusama kala jago halo ulu kita nia bosira hamotuk usilor mon tolor saya sira hamotuk. Ko di halo punu buka ukunan ini oh ini tehetan tiona antau ita umalaran sobo malfal ne musla dia. Nema resit sound ne mak hau motivasi masan sau be. Kami laran ne kemandunya tuh be. Hatu duan bap nene hasane saya tinju nih hasane sadik malu nih bele dogmos abiang tun saprata sairing. Oke. Iya kalah nih. Ita bocor nairu saya ready. Iya unsa detik saya ready. How normal han sabe how hak mate biasa bye-bye deh. Bye. Ya. Han sabe grogi ituan mah han sabe itenia na ulun sirai hene mah han sine han sabe buat phone ida mai hau permeru depes han sabe nonton mos han sabe itenia na ulun sira hotu ha ida memang hau grogi ituan mai be sit saune normal hau dia kela stabil ready jagoan dunia dan tuku mal ne tun abiang tun saya ready saya kira sering Oke. ready. Kata mimpinya terpenuhi, nih realiza dulu. Iya. Tambah hau sekarang seni di Cifobe, sudah. Ya motivasi buat jawabin sih. Jadi lebih ya berani saya ring deh. Baring ini baku malu dia, saya petinju dia. Ya belur timur bangun. Or hal khusus itu buatnya komentar secara personal, macam tinju nih. Atau hari kan itu buat memenang kah, itu buatnya lawan mak menang. Ambro draw. Bahau wingki mak menang, kahau mak menang normal. No problem. Buat joga, ita joga di tanis joga nih, ida menang, ida lakonnya sempre. Hau wingki mak menang mos hau normal, hau thank you respect. Maybe hau apresiasi nia tambahnya hatu nia berani. Jadi nia berani saya publik. Jadi itu lebih nia gentle dulu. Jadi amrua draw, ida lah menang, ida lah lakon. Sekarang kan saben hau mak menang mos, nia mak menang mos, hau respecta tambah amrua timoruan hotu. Normal, hau apresiasi. Oke. Mas unsa hafuenda wasit haruka mineiro começa a tinju, mas ya parte primeiro ita buat monu ne tambah tuku makona ka unsa. Lah be hau si profesional, han samrua kan memang skill tinju ya. Ladun kerik ya. Jadi han samonu au harebe hau kan comprende be media hoto tu ihal hoing to jadi hau monu hau posisi au ni ane iha be. Sorin jadi hau ladun korban babe fotografer sih tidak. Sa Winky mah korban jadi Winky mah korban babe foto-foto memes tidak. Jadi hau jadi school babe. Jadi hau nih jadi hau hati nih jadi hau monu mah sama ten hau nian posisi kamera ya be. Sabe Winky mah monu tun ba beribahan ba fotografer sih be. Dia mah be di school ba nasa be. Jadi alin Winky kamon Winky mah be korban ba fotografer sih be. Nia momen nih mah nia mah be. Ya, ida nih tapi normal. Oke, anta tusu ida dan kata ia momento tuir tangkapan kamera nih kata kita buat nih lima consegue liu husinya kalsoi. Menurut publik kata kita buat foto ku ini los kalah. Tambah situ sama lah lais deh, hau lah hanuin barak, kamera mak bel explica deh. Kan media itu peruntin apa jadi hau lah hanuin atu tuki henebe normal. Maybe ya hasta itanya alin Winky ini mah korban ba fotografer mau sirene kal hau emang profesional hau atu monu riban mas atene kamera hene be iya ahone mah kita tamai ne publik itu tuh amerikan nama atau ansa alin Winky kan mungkin ladun be sadar ba buat idane mungkin dia mos buat phone hau hanesan jadi be riban tun ba be riban los ba media be loson mungkin hau tukune los dunia jadi ya media foto ya be media mak bel explica det publik mak hatene. Latar ne komentar si netizen balu de ai zoni tuku buka de ne kan la fair tambah
Laos tarik kita tutup heno bang. Tapi kamera konsep kapta. Ya. Kari ita buat sesura kari ita buat tukunya kona adalah hera mais ou menos. How tuku kona dalhir adalah hat kerja oi. Oh, iya nih. Aduh. Iya. Kalau hau nih tuku kona nih di kotuk di. Ini Tambah hau riban hanseni bang habe ring nih. Ring nih kan burasya toh. Dudu deh hanseni halai tiap bahas na bauna. Jadi hau fo kotuk tambah be media itu tuh ya kotuk. Depois wasip maitan ini hau kamera takat ya dia hau mono paling kamera sira penonton handphone mak iha live. Tambah alin winki mono bahas los ya be media nya wing. Nemak nia momen pas tuh nih. Mas ne ia momen ne ini mos kona ita mos kona nia hotu. Amro kona malu, ne los mon, amro kona malu. Masa nesan benesa be posisi be poan ba media tu ne mak be. Yan seni si amro ya kona hotu. Hau kona kotuk de Kona kona. ah. Poin la kona. Hau oin la kona ida. Hau tambah hau ba henet kona be ring nih burasya tuh. Jadi hau dadaan itu. Han salin wing. Oh, explica vamos me amro ne komik. Oke, keputusan wasit kita buat nerwa draw. Draw hau Pirlos nih memang harus hari ida nebe mak menang. Hau lah don simu ida. Pirlos nih hau lah simu ida. Hau nih pronto Winky mak menang, Winky mak lako Winky menang, hau lakon, hau pronto, hau mak menang. Lako maksudnya amro tengki pronto tuh menang lakon amro tengki simu. Maybe lah ini mau panite sira be. Po menut menut badak liu me amrua. Draw date, no problem, netral. Jadi be ya lah ini Pirlos satu ronde kedua nih awan ini menang kari. Tambah hau ribet itu no. Be jadi yang seni sih. Jadi tapi normal. Ini keputusan be komisam sira panitia sira. Oh, itu buat simu keputusan. Ya hau simu. Tambah ulah simu falmos. Hau simu maybe Pirlos nih ya menut naruh tuan. Ya perbe mahari sih mak mana. No. Atau si bele karik mungkin hamos treino, hau treino perparaan di dia kiona. Kak ya mungkin treino liutan bawi. Bawet. Dal rumah atau saya falmos satu. Si. Iya. Tantan ini mak be mau mari. Wah. Ya. Mau Mariano. Arona Rasiwa ita ni adversário Johnny Hau sei na fating husu ita bot. Hein katak tempo tu irmã ita bot na irua bele asurman. Maybe ne la narsa tambah ita bot fisik bot leo nia compreende va pas. Kari ita bot sare di tuku hanoing tamani sing kiketan. Mon maru mau rubah diu. Oh, ni tahu hari di susah. Alah tini kalau mon mari lori be biru be hansa abosirin halo punut 75 tamato 99 mene ulah tini. Maybe amro saya lain mah be publik tini. Ni kata agora ne skincare hasuru fale moru badiu. Hafier skincare menangkan. Oh, ya, ita hen kata skincare mana. Mas ita bot husu kari kan sa tina ngidene ni larang ka tina noi. Tina nene laran dit clear le buat hen buat au ida clearnya ulah ku ida. Par kelalai stiknya saya tetep. Okay. Depois você foto ita bot na rua ni liman, ita bot proses tu mas ini sering mak acontece, ita bot na rua dame malo. Dame. Bahau pronto dame tambah ita mesak timur wandit buatnya mesan pertandingan ida. Hatu ditanya be semak gentle, hatu dua tambah itu nih rai larang persis buat sira be seni itu. Dia kli daripada bro be sadik malu, baku malu ya lir lah dunia tidak. Dia kli terus sayang sendiri. Jadi hansa be seni di sini normal. Okay. Tuir observação a minha kata ka ita bot sempre temi lefuang kemak ho bisnis. Ya. Ne depois nem lefuang itu tanda berani tawar langsung.
Idane mah kalau euforia penontonnya aumenta, saya Makassar depois menantang dunia. Eh, Teman-teman itu buat sempre tem telepon kemak. Tambah kemak kan nia jetu kan biasa dah bisnis kemak domina merkado. Ami kemak ne tun duduk gerobak ya dili mo sampai pronto, ami saprata. Nah, jadi ami memang mayus identitas na memang kemak memang ya timor mungkin dalam rumah kemak mas domina merkado. Jadi ami kemak kan seni ami jetu kan ami bakmal herliur am lakui kalau ami kemak. Ami kemak kan seni ami karaknya bakmalnya saya ringnya kalau ami kemak. Ambil tun saat same ami dalan mak sei atel na ulun sira itene na ulun sira krupbot sedau kehadian tau netik matan bang. Bismak atmos am tristi ho amnia modo dal rumah ami tun ami mental am saprata mak tun di libu kamoris. Jadi ami mental tawar langsung falling oke hola kedas tawar ya fatin saya kedas dia ring. Oke. Dia idane ini sen pengalaman ke experience pertama kita buat di Morris. Karib bawin harapan bawin Harapan bawain permeru ya ming Saudi dia di betul tuh lawa tuir modernu media normal. Hau jadi haunya an rastik Johnny W, Johnny Wow. Ya hasilnya edit sih. Jadi hasilnya ini normal. Liga ba di sport lara tinju nebe Timor la dun desenvolve tabel yang kata primera vez kita buat na Rosane mak hetan penonton dan nebe makas kargiha mensagem ba itania jovem sira mensagem ba itania governo kargiha mensagem dele hato. Iya. Kalau penonton barak, penonton barak ya tambah hau kemak. Hau Johnny Wow nih wow. Tunnya tinggi wow dili macet. Abis itu kemarin kuliah tiona. Hau Johnny Wow akan tun dili akan macet. Ini rele dadin. Ini lo sau be kuliah di dal rumah haters dan be. Oh saya defal nih sorry oswe tempo dan be mak lah. Pahau lah hari be oni tempo ida be takribi hau sorry. Lah ya tambah hau lalu sama bi. Jadi hau Johnny Wow ya harus wow penonton mas harus wow. Di lima tinggi macet kan sahur saya kenyataan. Jadi ya normal. Hansa be mencajen ba be hau ni maluk jobeng Sirih Timor, hau ni alin hau ni maun sira. Au hakarak hatodit mungkin dia foni dedit paraona ba iminia ida be sobu malu baku malu dal rumah hemu tua ituan det lanu ituan sobu pali arbiru labele tambah poan ba mate ho di ukunan to ohin loron tambah hamus mil amat jadi aku sebab hau ni maun hau ni alin sira tempo agora ita elemet imnya deretu ne los maybe Oke, hotu tetne se fil fal Indonesia kala mesme. lai hau si ho família hani hau si ba umai he jadi kan sa hari bayi dan ini tristi tambahan seni dalam hau memang hustifo dari rumah saya tadi sprenso nih haliur kita tuh mai hari bayi lebih Oh, ya. nah normal jadi yang seni di sini jadi